Тозокко түшкөн жаш жигит жанындагылардан сурады. Менин досторум кайда? Бейиште, деди кимдир бирөө. Мен тозокто, алар бейиштеби? Болушу мүмкүн эмес. Ооба, алар бейиште. Анткени жалган дүйнөдө сенин өлүмүң алар үчүн сабак болгон. Тобо келтиришкен. Ойлон тууганым, шайтандын жашсың, ойноп күлүп ал деген сөздөрүнө азгырылба. Инсан ойноп күлүү үчүн эмес, ибадат кылуу үчүн жаралган. Бүгүнкү күнүң же бейишиң, же тозогуң. Бул күндү кантип өткөрүү сенин тандооң. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله. Juunbay koyduk. Allah'ım özümüz juun albay, özümüz darat albay, özgüleri bizge darat aldırıp juuntup atkan mezgilde günümüzü keçirgin ya Rabbi. Kançalar bizi namazga çakırdı. Kıvlanı karab gel biz menen namaz oku dedi. Allah'ım biz namaz okuy albay kaldık. Kebir burutakanlarımız hazırga çeyi namaz okumay yetişedi ya Rabbi. Özümüz namaz okuy albay, özgüler bizge cenaze degen namazı okup atkanda günümüzü keçirgin ya Rabbi. Allah'ım özümüz seni la ilahe illallah dep zikir kıl albay. Özgüler bizden atımızdan zikir kılıp bizge soğun arınap atkan uçurda günümüzü keçirgin ya Rabbi. Kımbatpa akçalarga temir tulpar alıp mindik. Tiyaka biyaka oyqık kayıp bir ölörge maktandık. Kerek bolsa uşul temir tulparımızga dağı çıkpay. Jupunu gana taktayдын üstüne suluk jatıp, musulman bir tuğanlarımızın mürüsüne kötörülüp kalgan uçurda günümüzü keçirgin ya Rabbi. Özümüz salıp algan uygu, keyde maşırların